kushubura empu ekabanza kukorerwa omuri Kasese Central Town kandi obwahati ekija yafururwa yatwarwa omu mwanya ogundi. Aba bakakorera omu town ya Kasese okwisya omwaka ogw'2022. Bwanyuma business egi eyokushubura empu ekija yatwarwa omu parish ya Chara kandi eketungire okuhaburwa okuruga ahabari kukora ngu bashemere kutibwa hare na netawuni. Bwanyuma y'umwaka gumwe abantu omu mwanya ogu ahi business egi yatwirwe nibatandikire kwetombwita ahabwa ekinuuko ekiri kuruga omu mpu. Ekinuuko ekiri aha tekyo kwemera. Naba baresire empu ensi yaka nizinunkira kimwe. Ekyo kinuuko nikitera kwiza omu kasheshe n'omu mwazo. Abantu twine businge n'ikinuuko abukuba burishaha yona nogendo yekwasira aha nyindwa. Abatakani bagira ngu hariho ekinuuko ky'amaani ekiri kubajemesereza na n'obutarira ebyokurya omu maju gaabo. Abana bagira ngu eky'obusaasi n'okugira ngu empezi zibahikire munonga ngu kandi n'ekinuuko n'eky'amaani. Kandi enzora bwe kuba egwire aho ekinuuko nikiba ky'amaani munonga. Ekinuuko ekikuruga oku waba norya nohurenda yijura n'ebyokurya birugaho. Aba bino kwerarikirira ngo babasa kujana n'oburwire obubatunga ahabw'empezi eziri kunuuka kikarenga. Abatakani benda ngu ab'ebyo bwebembezi babase kugira okuba abayamba bari kufurura abantu aba abari kushubura empu okubateeka omugundi omwanya ahabw'okushanga ngu aha n'omwanya oguri kuturwamu abantu. Akarole nibabiri kulya nk'omutwaro. Embwa zoona za Kasese zoona nizaziri aho. Ensohera zoona nizaziri aho. Hati ninjira tubasa kwihamu ko buriro bwakorera obekindi. Abo bushoborozi okurwa municipality nibagira ngu obwahati baherize kugambaho na nabo abari kushubura empu kugira ngo babase kubatwara omu mwanya ogundi kuninga babase kubatabariza hatagizire kyakorwa. We have written to him an open letter written by my town clerk. Attached on the annexes are all the report from the Environment and Natural Resources and all components that are written addressed to the town clerk. Mark this not against his business, but only against the method he's using to dry the skins. If he changes the method, well and good. But if he continues like that, we are all against it. That's why we have given him a letter. And if he doesn't respond within 7 days, as given to him, then we shall go to the courts of law. Bamwe ombari kurira business egi nibagira ngu nabo bariyo nibaronda eki barakore abo kushanga ngo nabo bashimanya ngu ekinuuko ekiri kuruga omu mpu n'eky'amaani. Amakuru aga gasha kwa Muhindo Gerard ahabwa Sky TV omuri Kasese.